Aswe. Iya. Jadi kan hari ibu nih. Mungkin len nulungin ibu anggo hadiah. Aswin ajak Bien tugasnya ngikutin padang, ajak nyampak. Bapak mbak piring. Nah, Oke, Pak. Oke, Pak. oke, sip. Ian, nyampat. Awen, berdutin padang. Oke? Oke, sip. Dalam ibu. Oh, pinter ibu. Kadang hari ibu jani. Benar nyampat ya. Sip, cikete. Wani darang gula tulup selaka meperada beli wani kalahang Gas udah padang. Aduh nih putusin padang. Aduh nih nyampak. Wih rajin ya dan nih. Bagus sawin nah, ya. Oke, Pak. Nah, gitu serajin tulungin ibu apa-apa dong lali ke gaen. Ngalin apa pak nih do rumah kiri. Ih, ini ternyata ini dari rumah kiri nyampak bersih leben mading. orang hidup tiangi bagi ia ngelah kurengan tegeng pegawai kantoran pangkat gede bulanan masih gede dongeng. Nak ngengke betepuk nih ngumbah perabot nih. Buin metakon. Kadang iluh manting sawat buin. Tadi tumben beli rajin, ngipi apa lah nih misalnya? Sing dia ada ngipi apa loh. Gitu kan nulungin iluh apa ke dalam setiap hari. Setelah di mana gayan. Tuh tinggalin panak-panak tuh. Aduh nih ngebutin padang, aduh nih nyampat. Bisa aja, tumben arek-arek rajin, biasa nak melalui kan gaen. Nenek kenapa beli di misi kene bodoh-bodohan? Ini ragu nggak mau baju kene kan pengenjiwai, pengasanin cara lipat. Baju kene, wah pelabot, sihin rumah, kengke, nyak cocok nggak? Kan lagi. Sing cara iluh bahasa nggak kayak begitu. Ini kan seks. Ini sing dia menjiwai ada nih. Nak belah obat nih, mari cocok. Ih, balik orang telah hubad ragu. Ini belum menjiwai. Kita tuh naik ke mistik barang. Ada dulu beli penghuni rumah sakit jiwa.